Ada suara apa tuh? Wah, kayaknya di sebelah kiri ada ondel-ondel nih guys. Wow, benar sekali guys. Oh, warnanya hijau guys. Wah. Kita OTW guys. Mau kemana Bi? Mau mencari ondel-ondel. Cari ondel-ondel. Oke, kita cari ondel-ondel. Yuk. Ayo bingung guys, lihat mana? Ayo. Sayang. Ayo lah sana. Padahal cuman karena ini doang dia nggak bisa lewat. Cari ondel-ondel guys. Bau. Iya, ayo naik. Ayo. Yuk, kita OTW. Oke guys, kita masih nyari lagi nih guys. Masih nyari apa? Ondel-ondel guys. Ayo guys, kita ikut guys. Hah? Ada suara apa tuh? Wah, kayaknya di sebelah kiri ada ondel-ondel nih guys. Wow, benar sekali guys. Kita menemukan ondel-ondel guys. Wow, dia masuk guys. Wah, ondel-ondel terbaru nih guys, paling terbaru nih guys. Wow. Ini dari Sanggar mana bang? Oh, Sanggar Wijaya banyak banget ya? Ini baru ganti. Oh, motor. Motor itu di belakang, motor. Minta rambutnya dong. Ini babe bule bukan ini? Iya. Kedok babe bule bener ya? Iya. Wow, babe bule pakai baju baru nih guys. Luar biasa. Baju baru babe bule. Bajunya cakep banget guys, babe bule guys. Wow. Ayo kita ikuti babe bule juga guys. Oh, dia lari guys. Dia larinya lucu banget guys. Ayo guys, kita kejar guys. Ayo udah tarik jauh. Hah? Apa? Ini mau lihat. Ada yang kepo guys, mau berdiri guys. Oh, kita mendapatkan 4, cuma tadi jatuh 1. Jadi tinggal 4, tinggal 3. Wow, guys, kita ikuti guys. Ondel-ondel babe bule nih guys. Babe bule jago. Bule ganti baju guys. Iya, jago banget ngibingnya guys. Babe bule. Rambutnya kok dia aneh guys. Yang satu ada warna merahnya tuh guys. Itu namanya ombre guys. Oh, ombre. Ombre guys. Iya, ada anak ya. Wah, nih, ada apa tuh di atas nih? Waduh, ondel-ondel mau diserang sama dinosaurus guys. Oh no. Hati-hati ondel-ondel. Ayo. Kita harus kasih tahu ondel-ondel nih. Kita harus kasih tahu ondel-ondel kalau dia mau serang. Ondel-ondel pasti bisa melawannya Mi, tenang aja. Oke. Iya. Ngelawan itu dinosaurus dihabisin sama babe Haikal. Babe bule. Babe Haikal mah Ustaz lupa. Guys, dia lagi ngomong aja nih guys. Wow. Oh iya tuh yang pakai celana biru. Iya. Pikiran aku tadi dia Mi. Dia lari lagi guys. Oh, ini kayaknya dia mau pulang nih guys. Kita ikutin guys, dia mau pulang kemana nih guys. Yuk. Boleh guys. Kita capcus, tapi udah sore ya. Banyak bocah guys. Banyak anak-anak guys, sedang pada bermain nih guys. Wow. Waduh, ngamuk guys. Ngamuk di kampung orang guys. Ondel-ondelnya ngamuk guys. Jago banget ngibingnya. Luar biasa guys. Wah, ada pasar malam guys. Wow, ada pasar malam guys. Wah, tabrak beda. Aduh, dia jago banget guys, sumpah guys. Babe bule ini jago banget ngibing guys. Banyak banget yang suka guys.
Babe bule banyak followersnya guys. Nih, bisa baca nggak? Bisa baca? Ada di YouTube ya. Hai guys, lanjutkan guys. Baca masuk YouTube guys. Tadi bangga bilang ada bawahnya. Iya guys. Mak masuk YouTube mak. Iya. Hai. Guys. Ayam kok ngapain di atas ayam? Ayam guys. Ada ayam ya. Oke guys, kita pulang dulu guys. Dadah Babe bule. Pulang nih guys. Hah? Pulang. Ya, kita OTW pulang guys. Tapi kalau kita menemukan ondel-ondel lagi, ya kita Rekam lagi. Rekam lagi. Ya, oke. Ada ondel-ondel guys. Wah. Wow. Warnanya hijau guys. Wah, ada Bang Ami guys. Ondel guys. Ondel guys. Ondel guys. Dadah, ya. Minta rambutnya dong, Om. Minta rambut. Kasih rambutnya guys. Sanggar mana ini? Sanggar mana? Clara Betawi. Hah? Clara Betawi. Oh, Clara Betawi. Oke, dadah Clara Betawi. Dadah. Wah, diserbu guys. Diserbu guys. Oh no. Diserbu guys. Tuh, ada yang ngikutin guys. Jalan lagi dia guys. Lucu ya guys, ada yang suka ondel-ondel guys. Banyak guys yang suka ondel-ondel guys. Ondel-ondelnya di rumah neneknya Via guys. Via mukanya bala amat Via. Ada Bang Ami guys. Wah, Bang Ami juga punya rambut ondel-ondel guys. 2 guys. Bang Ami mau kemana? Bang Ami ya? Bang Ami ya? Ada suka ondel-ondel guys. Ada minta rambut ondel-ondel juga guys. Nih guys. Nih Via. Banyak bocor guys di sini guys. Bang Ami ya. Rambut ya, rambut ondel-ondel. Oke guys. Dadah dulu guys. Dadah.